Oh yeah, what a Friday, huh? What a weekend. Hello everyone. Ko haweni ke kumi ki fe fine ha. Fe fine Friday fia ko pe o ku di fia ia koin. Ko hawen ko wa mai. Ko he ko fo he ta telefoni. Ko fo he ta telefoni ko ke tari mai te volo ha pai. Ko fe ko e tiri la hu tua, haweni tua. Lila, huki tua, ko fe koe, koe te ke tare telefoni, koe no kaweno ko tua tuitua, fe tae mea koe ke loto ki ai, mahina, tapu au pito ke aiki ke teitei, huki tua ko feho te volo ke ta tau hae pehe ahoni ke osi o tae, koen kou, tuku e ngawe kau kumi koe, kainga ko foi au pito he mea koe o fai koe ni pa mo ilai I think it meant to be ke hau ki he fonuani ki hene ki Californiani ka pau na kai ke hau ki Californiani e au ha atamai e kautonga hono kai he fefine mo sia ki hen ka pau na kai ke hau ko ta off e fupaanga koni la miliona kone na hori koe kene kai pa ko ta off ni hono arelo o wana ane to eke to lau kape mai kate au tila ko feia ho mata uri hukitua he kawen ko tari atu face to face ha ko hela ia pito he ha mama o ko hau ne ilo e tua sila koni ai ngawe atirila ka mo ilo tuku mai ke ka wako ya fe fine koni ko fe ia no te volo tirila ko fe ia ko klikiriua ko fa pena tala ho ko na tala ku klikiriua ho fa te sia ke pala ku ho me aku fai o taaki kakai ho fae and let me clarify something as far as tala noa ko pehe mai maltolu frapuloi what happened we were young at the time ko Casey my two younger brothers was young how ek mami mo ku te tiki heni my mom's sister faile pepa e mau mami. Okay, what happened? I feel mau leva ke fai mo mai toki hen. Hek osi hen mami mo teti and my older sister. Now hen osi American. So what happened? My dad has the money. My dad had money, and my dad paid for us. Ke mau mai ke for nuan. Hen osi faile e mau pepa e mau mami hen. So kai te ke lava ho tamai au ho tupa ho tamai afi pakpaku. On a fire ngai mea ko ya. We came here because our dad got money. Understand? Everybody in Wava'u knows that my dad had money. And that's why my dad was able to pay for our stuff to hauki heni. Because we were young. Not like your dad go faihosi. Your father was a faihosi man. That's why the whakakai. Because you me ka whakakai. Se me ka whakakai. O kutala mai nai fai hosi ho tamai fai di fia pe ko ko mo hai ku soka ilong ho afi ka ke ta fe tu ho no ta kai ho loi pa wa ben ko fo ha ka ha me ho fo ha nai fai nai komo a sikai ko huinga nai ave kon silini ka soka ke ko me ko fa mala ia ho kai ke ko ho fa nau ke al fa fe unga pe mo wivi fa fe unga mo ivi ko fa mo tamai ko me ko aloi ho fa na o kai ha he ape kausika
he teke lava rechecking ai mea ko ya. He, nai kai ha ho whanau. Pea koe ha, kuke, sanga ko mea ko, you have an empty heart. Ko winga ko ke lava ko o kai e paanga kakai, kai te paanga hai, kai te paanga hai. Pa ko ke drive you crazy. Ko mea ko hanga ko faka sesere, ko kai ke mau ai fusilini na emi kai ho ulu elo. He? Ai ke mahino ki mamani ko koe ko fu empty head. Hau pea tu iwata siko ho ulu. O ku ke whai e mea kātou ka ngari vare kai ta e ko he taimini, eh? Ko mea, whela he ko fu greedy bitch koe. Ma fura taka ai holo ene taimini ko alu kako kumi paanga holo kako ai flower ko pa ko ya. He e pari uri. Wait, hold on. Oh ya we. Tu ma we. Ma we. Pe hati lila. Ko fe hote volo ka ko no fa tu tua. Ho tua. He? Ko nga fala ho foi mata hai ahon. Nga kai ho foi mata ke ona ke te fie. Ai ha ke mea ko ke kape ki hai kape. Koi ha. Ha ko pehe ko fe fine. Fai di fia ko so mai ke. Ko ha ko ni ko os mateu ke hai ko. Ko ha ko ni ko nga hai ko tilila ke os hota e. Os ka pa teu hanga leva ayo video i ka sia mai kakai ko ni ko ku. Hor mai ko mo ki komiti. Ke hor mai mo ki komiti ke hai hota e os ka pa ngahi ko ke porio ata mai porio mo usi. Tapa pito ke ai ke fie te volo, eh? Ko ku ha ko ni te hanti ko. Ko ku hanti ni ko ma ko ka fe tu ko hanga kai ho foi mata. Mahino tilila. Kiri ua kiri elo. Mata uri, eh? Alo koma fu usi uri ho uri. Tapo apito ke ava mai ko tau kavi ko fie ngutu ku ke lava. Hau ho tai. Kama wa ke tali a telefoni. Ko ke tali telefoni, pa ko ke tali messenger. Ko ha fa ho tai. Ai ke mahino me ko ya. Ka ku fa ho furemu pe ai ke mahino, eh? O te ai ke fenga mai ko he te hanga kai ho fo ya fi. Ko ko ni. Ko fe ho tai. Ko fe ho remu. Ko fe ho remu. Ko ha. Ha u ki heke ta tau hai peke o se ho tai. Ta i ko ke hom ho remu pa ke toki ilo leva me ko na usi tapu au pito ke te fai pe, eh? Te hanti ko. Kainga mo tuku me ka te au ke wa ko i fe finena. Ilai ko na hau ki heni to o te te kai ha pa anga ha taha. Pa ko ku hau ki heni ko au pete hanga fahi fe fine ko ni ke osi au pito ene fai me ko ke lau ke kakai ke na family mo me na os warning pe ke pa ko na ku lau ma ke tamai. Ko osi mau ho lau ma ke tamai ai ho loi elo pa ko ku hanti pe ni ko ke osi ho uto. Mahina tari hena. Ko feia content. I'm gonna always come and look for you, eh? Ko haya mo tolo ku ne mau nga we ko atirila. He ku nga we tama nga we fe ampe ko api. He? O fa mai tu ku mai ka wa ko I a fe fine ko ni ke poto au pito ko ku hanga peno navu ko tirila ke os hota e. Mahina ka ko tirila. O ku I kai te lava ai ko me ko pehe pe ko tau hai pe ke elo. Mahina ko fe ia ho usi. Ko ha ku ka ke toi ai ko mali ko fe fine lahi ko fe fine loto lahi ko. He? Kai ha, toi fai hota e. Tali messenger, tali mo telefoni. He? Fai mo huki toa maho re mu. Ko hela fra uri mai. Huki toa usi. Pa ku mau sia ya tirila fe tu ta ma he va ta ka te hau. Ko aku ngano haveki pe ho usi ona ke toi anga wa fai pe mo lai ka kai ka ma wa tirila efu au pito ko hanga no ta ni pe ho ta pe no to ho are lo ki tua tapu ka me ke lau ke kap ke family tamai mo me so hi fo tamai fai ho osi kai ke fe ma ke le pe ko tamai ka ko no fo ko re pe mai fu tamai fai ho osi usi uri tu pa kai ho lemu uri pe ko kai ke whaka ki aki koho au takai holo. Ho takai holo no he paanga. Ka kai usi vare pe enu. Ai kei mui holo ate silini koho lemu. Fe fau ho pari fua. Kai kei me holo fu pari fua ko vaia takai holo. Lele whaka stati. He kumi holo ha paanga koho lemu. Wow. Na for mai ka kai ote mo te. Despite my lea kape. But you know what? Someone has to put a stop to the bitch.
Someone has to do it, and I am gonna do it. Maina tilila, fai mo ke ai mea ko talatu. Fai mo ai ke mahino he ahoni. O ku whahore mu he rifia, pe ako ku hani pe ni hotae, ka rewa ku lava hokloto. Maina ka te koe? Ko ku tongi pen ho utoke ava, o anna ke toi ava hotae, o rea kata. Mahino, kumi, sai, mo ofa mai ka kai, koe fai tou he taimini. Mau kumi whakasia mai to asila e ko awen, ko se ono to asila ko no nau api. He, and the project ko na fai mo ne usi uri. He? Ko fe ia, ai hake mea ko tala ko pehe ko fe fine frali fia tene taha, he? Sharon mina, se konan o kutari. Tari atu, he? Ko fe ia koe, ko hanga no, taanga ho fusi kake, osi au pito ho fai mea ko fia taki, he? Ko fe ia hore muti lila. Ko ku handi peni ko ke os mahore muki tua. Tapu au pito ke fai mea ko lea fie mea he. Mata usi. Ha fii talu ho tupu hake ha fii. Peko ilonga na ho a fii. Ko ke toi ha fei tu ho no takai holo ai. Ilonga na ho a fii. O ku kai te ke hanga. Ha ko i ho whanau ke manage pe mo pa anga o ku mau. He ko mea ko alwai o whanau. Kai ha he family ke he. Pea ko ena ko i lo he kakai fuskaoni. A ko he mea ko. Kole paanga takai holo. He? Pak mo i lo kai maa ko. It meant to be for me to move here. It meant for me to move here. Ke wahanga a ko i ke hanga. Don't see it. Ko hao ko ni ke hanga mayo. Kai ho fo matati lila. Ka siaka ki fefina sisiaka ko fefina te taki koe. Te hanga ato. Hai ko hau e aho ni. Ke tatau hai pe ko hai a tau a ko loto lahi taha. Ko pepe kovi. Mahina. Ka hea mea ko ke toi. Mea holai hota e. Ai hake mea ko ake ke kape ki hai. Ai hake mea ko ake ke kape ki hai. Tuku peka Sharon mina. Sense kona ke hanga taki koe. Ko aku tafian ho usi ona ke toi lea lau tae ki hakakai. Pea ko aku tafi, a mea ko ia ko kai paanga. Ko Sharon pete ne tafi koe. Mahina ka koe tikila, usi kila, tikila. Mahina ko hela te hanti koe. Mahina nga foena. Koe hei kai ke osi mea koe ni ka rewa ke lava hokuloto. Mea ko ostata te koe. He? Tali telefoni, pake tali messenger. Ko fei ho te volo. Ko mea koe ke hawai. Na fohena. Ko fia mau kainga koni mo ilo mai au. Mo ilo e feitu o ngā ua tiri la toko mai ka te au ka wako i fefine koni ke ta ofi au pito. Ta ofi o wanane toi whai mea nā usi koni kiha toi taha. Moha toi taha. Toko ka Sharon ke ngā tosi mea katoa heni. Hena e maha ko o mai pe au ke nofo ke bring me here to San Francisco. Ke hanga ilo ke ilo mea fefine koni pe ta ofi ke kau mui usi vare kai tae. Whanga usi vare kai tae. Fefeho mo wafi iho mo o mai o whaanga e platformu. Somebody. And then for those, behem now my, you know what? I'm already large in like sending pe ako. O kai pe ke whakawhalalau ka toe. I'm not using what I'm trying to say. I'm not using the old system kon atilila pa mo tu iwata. No, I come up with my own system. Ke whai ake ngawe ka pau I lodge in mekotoa. Probably by the end of next month, that's when everything will be settled. At the same time, ko te whenga ake settle foi uto konta tirila. Ko whea te vola tirila. Ko ostala te au hei kai te lava i koe au. He i kai te lava i au. Te halu hotae ke osi American. Hanti pen ko hanti ni ko ke ilo. I am the smallest person. I might be the smallest person, but I'm gonna high hotae. Ko hako ni ko whaka amu mai ko ke hu mai ki tua. Kai te ke tari telefoni tohi a te messenger. Kai te ke tari messenger. Koe ha. Ko ha mau kutoi pehe ai e tae. Ha mau kutoi pehe ai tae. Kwa ke hawai pe ke ta. Tau ta mate he ahoni ke efu. Efu au pito mea koe ke fie. Ngutu mai ka te au. No for hena I mark my words. My followers, mark my words. Te taufi ai alelo tirila ona toi kape kahata. Kautonga tuku ka Sharon ke na ko atirila. Ko aku nav when you got tirila.
ko aho e ku sio ka te koe. Ku ke sio ko totong. Ko ku han, I'm seriously, please, if you guys know, and then me ako ngawe ai, mai ka te au, mai to sila, ka mo sia mo tau me ako ni. Ko ai ka kai ko ni fie me ape ni. Kai ke te fie atua. Mahino ka ko tilila. Ko ya, ko fe ye me ka na ta mai ka ke ta fitau lagi. Ko awen, Ko awen. Fa mo huma kitua. Huma ta usi. He fa ko hela ia. Ko hela ia pate. Hai we ko hela ia ko ni ka. Hai mai hore mu. Ko nga hai hore mu. Ko ni ke hai pe hore mu ke osi nga ko vi. Ona ka tai ai ke ta fie ngutu holo. Mahina ko foki ki api. Now alo kumimba a new system ki api, Oko hela ia mentally I'm tired because there's quite a few things that I'm trying to put together. Hitau me ako ngawe fai. And then the pitch on the other side, kai ke lava ko me ako fasiser. It drive her crazy. He kai ke lava ma paanga. And that's what happened. Kone me pe e fai mo ni ka follow wa, Ka mo ila he kai ke te fai. Kai ke te fai. Toku ke wa ko e fe fine ko ni ke o hanga taanga hono uto. Ko me kai ke tanga pa asa pa avik fare vare. Avik fare vare, dai pa avo liha fare malo lo feitu. Tapu au pito mata manu, matai tai. Sa hifa ko seka ko hanga maha fure mu hosi. We. Sa hifa ko fela hono tala mai dai. Fai hosi hot tamai. Fela ko matai hosi. Matai lem hosi pe. Usi uri. Sa ko hau hanga. Haya we masi fe fine. E kakai. O moi like alila ko ha alu elifia elo afia na ma alo nai club ha mana hoko tango pe ko ni ma pe no le mu ta faki ko ke lava tu ki olunga ka ba te fa tae ko hala ko ka kai ba o te fa tae alu hala ko os mate te wow ka klos ma ta ko ho mo ya fu tanga mimi to ta ko ya ka ko ai ni ko ti lila ke ona ke te ai ke fie ko fe ia te volo ele muri Ko fe te volo le muri. Ko he ko alo ko fe ia ko fe matare mo ko alo o ko mo holo ai ke ma silin. Sia he fo ka ko ta ko ena na ke alu tau pe tau ho tupu mo tau. Tau ho tupu mo tau usta ea. Ave holo ho fu pari ko fe la no kape ko sione tonga kape ko hai. Pe aya mo fu pari. Ko nga lem pe fu pari mo ke. Holo pe mo ai kovi. Pahama kwa ke toi, homo mai hofule muka ake ka ta aia kovi ke. Os au pito kovi mamani. Ha fua aia, kovi us. Tapu au pito Ko toi, ko ai tari. Oh yeah, well, you know what? I am not going to back out. I am not going to back out from the bitch. The bitch from hell, I will never going to back out from the bitch. Ko ku na wen ko ti la ke homo pe hofulai le mu. Hofulai le mu. Tuku mai tua. Okay lai, me ko na fai ko ke fine. Te fai me ta tau ka te koe. Te fai me ta tau ka te koe. Tok whananga mai pe ai kolo polo, loho polo, ko hai whawhangi kakai, loho polo ngā remu, ho nau ngai fulaho, mo nau ngai fupari ngā remu. Toka nau whananga mai pa nau sio, kau hanga namu, ai rewa tirila heni. Ko whea ia ho mau te volo ka tau mai ki tau fuhu. Fuhu ke whae ta Tapu au pito. Usi elo. Tapu Fasia mai fucking to asila. Kau hanga put a stop to the motherfucker right there. The bitch, fat bitch, ugly bitch. You dumb fucker. You can't even function. You damn brain. How bad do you want to sick of ulu? And then you do exactly what you want to say. Mahina? Okay? Kau tari telefon kakai ko ni. Tari hena. Te fatu uta. Kau kumpi kot. Hai hore mu Mahina? Alu hena. Ko fe, mo kume mai to asila, tuku mai ka te awe. Oh yeah, tuku mai. Iyo, tate. I'm gonna call you. Ko aku navu ni ko hange ko loto di mo ko kai ho fo yafi. Oh yeah, we ane fe, ko me pe fa ko ai ke fe ngutu lo pe me Facebook ka. O kai te ke lava face to face. Ngap. Yahweh. Ko fe ho te volo. O kai ke humai ki tua. Ke humai ho usi ki tua. Humai he ko.
Liake ngawe ka kommi ko ke halu hore mu. Tapu Tapu opito ona ke taike ke to fiete valo Tare telefoni ka ke tuku. People, sorry, but I have to do this. I'm gonna do it. I will do it. Kono tuko tilila tu paka daga nga ko ya tilila. Tai ke hamo mu pa tai pa ke fai tai. Mahino? Tari mai tilila. Ko fe tu te ma ko ai ko osia ho tae ki tua. Ko ku navu ni ko ke ona ke toi fai pehe, ma ke toi lea pehe ki hakakai ma kakai. Fu fe fine lahi ko. What a big fat bitch. Ko elo hoki loto fie ngutu me ka ku fai tae he ri fia. Ko ma ko ke furai mai ki tua. Furai ki tua. Le mu furai mai ki tua. Tari hena. Sai pehe teu hanti koe, teu hanti hore mu. Sai. Tau na fai kakai, koe aha falai te koe ni. Despite my kape, but you know what? I'm sorry, I can't let this thing go further anymore. I'm gonna put a stop to it. Nabu ya na tilila. Haya, we. Mani Sai, ko ha ko ni ko mateu te. Nga haya tilila kamo no lemu. Ha ko ni, tilila. Manatu, mata usi, na ke poto he fuhu feia. Ha ko nga flip hole mo. Maki ko ke homo usi. Mata lem. Bye everyone.